Tuni Kuki News in Vezose Nabon Savin Lim Nehivin Tuni date for April 2026 ahita in April zong hi chomlo ka hung kisai pai kit ding ahita in Tuni thil so ho zong chu social media ho a inamu so ke diu ta sanin tu lai hi social media khang ahita in thil khat aso a hi zong le apet pet na hi ta chu a video hi hen a thu ala hi zong le ki pos a muntina hi kimuz pai pai jing a hi in koin ipi a bola koi itabang thilbol ti ho hi social media a ko na hi kimo masapen ji a hi in hizi chun kanami te ho social media mandan hi ithip mo angai ti hi ka sei no men chule tunia chu NSN ho le may Tangkhul militants ho Tangkhul thing noi ho kit ho mo wa Kuki ho attack Ahin bol lovin mi pi Ahin suling law kit no vi ti ho jong hi mo Ahin azi Paul be hi la hi aphat chenga Kuki Chate target bola hi Tangkhul ho hin aphat chenga pan ala jingo a hi in chule agam sungu hi center force ho in Operation abol thailo na diwa zong hi declaration khat ana bol lovin ka gam sungu wa center force hunglu thailo ding hi ti ho chan ge hi thupun abol lovin muntina center force atindan hole agam sungu akhosungu wa center force ho alut sa lo wa hang santa apan ho hi inamu so ke deu kata sanin e ho hi mei teile Tangkhul hon ngo hi nama center force ho tahin pangbom ngap hamti a ngo na pau ho hi iga gela hi lechun e hon center force ho hi iting povin anop no ma ila sa vin igam sunga thil dan ho pa hi ama hon jong hoi ta a hevin ahin la meite gam sung hi hen Tangkhul gam sung hi zong le center force ho ki bol na ho hi ivet na hi le chun sepei ki bol na dinga zong hi kilom lo ta a hi a bol na ho zong imu so ke wa hi in e hon Good Friday ihin mang tawin Palm Sunday ho zong ihin mang tawin a thu ho zong I ho lam kai ho in amun amuna ho in chia hita chu ho lim na ei nei pi wa Good Friday ipi bola Good Friday kiti ham ti ho zong hi pateta e hil chet deu kata sanin Good Friday kiti a Jesu Christa thi ni good kiti a Good Friday kimin vo na pa hi ipizi a kimin vo ham a hi lawaile hichi Jesu Christa cross a khet be wa chu ipi bola aman a power so bola ki hu hing lo ham ti ho zong hi het so ke wa hi in ei ho mi chon se ho Krista in ei lung si ja luwa ama thisana hlat do na dinga chu hita chu cross chunga hung thi a hi in hi chi to banga chu tu chunga igam inam ngai lut na jala a bong bonga ei kichena a hi lo le lol ho kitana igam inama dinga thi ho hi mo se a ahung hi kha ding pa hi kichat ta a hi in Jesu Christa cross chunga ahung thi nata sana hi le kumtong hinna nanei thei ding a hi ti a Bible in ei hil banga tunia Kuki Chaten gamtum idel nawa separate administration with legislature ti idel nawa zong hi igam inama dinga ahin kho anaphalsa mi izat ham khat ahita in hichi ho THISAN phal na ho hi tunia hi Kuki Chaten mo se a ikoi kha ding pau hi kichat ta ahi ti chu neu cha thumakai to banga iga phone ahi in ahi le tu hin thu phone za chom chom ho ga velo hen hichiwa jong hi thawai village authority hon declaration abol now lekha jong akimu in hichiwa ama hon aseyo hi kagam sungu ka khosungu wa kei hon kagam sung ka kivet kol de wa hi kei hon kagam sung ka kiven tup de wa hi hichiwa hi center force hon
tha hin nei thei po win nati ka gam sungwa koi machan operation na hin bol thei lo diwa hi ti jong hi thupon a bol lovin hi chi thupon anei na pau hi zan hi a hi chi to bang thupon a hin bol wa zan hi a center force ho agam sunga lut loadinga thupon anei zo zo wa Kuki Chate gam sunga tu ni a thal ahin ka pat ho hi ivet na hi le thil iza kai hi strategy phateta ki sim tu ma panla a hi vi ti zong hi mu chet a hi in masanga jong kana sei jingin Kuki Chate hin gal dei hit zong lau hen galin ei ha lo ding hi ti hi kana sein hi chi galin Kuki Chate a ha lo na ding chu ipg am tele tu ni chan ge ya Kuki Chate gam nei hi win I gam nei na wa hi e hon ki vai hop na tum inei lo ji wa chu gal hin Kuki Chate adal ha theilo a hi in iti ham khatna tu chunga ki lung to ta I panova lung khat ta I hung dinova gam tum in mu ni tingu le wang chu anop ada umlova gal in zong Kuki Chate a hin dal ha ding gal hi Kuki Chate chen na a ta lo ding tua banga hi ta lo ding hi ti zong hi ka sei do no men hi tua zong Tangkhul hon aphat chenga meitei ho le Tangkhul hon Kuki Chate asu boy jing naw hi ipg am tel I gam ineu cho I kho chen naw I gam chen na wa hi I gam ho la pi theina ding le I gam ho hi du cha na zala chu Kuki Chate ahin su boy jing ting ole hin Kuki Chaten I gamu ki hu bit na ding le imi isa ki hin so theina dinga chu gal hi kile thu ji a hi in hi ji a chu gal hi ei hon dei hi zong lo hen galin ei dal ha lo ding hi ti a I sei na pe na chu hi chi chu a hi ti chu iga hil chet no hi in abal le Kuki CSO working committee ukhur hon zong thupon ahin bol na wa chu agang theilam pe na Kuki Chate chen na sunga hi government in vai hop na tum khat ahin sim angai Kuki Chate boy na ho hi center in agang theilam pe na hin ve hen lang Kuki Chate ki hin so theina ding le Kuki community bit ke cha theina dinga hi central government in pan hin la hen ti hi tua hi thumna anevi ti zong hi mo hin tu ni April ni simli 2026 pungko le kimla vela jingka langa zong chu Tangkhul ho hin automatic round som ni lang hi ahin ka movin ahin la wang phat ta koima akitong kha ahi lo la akisulim akikap kha koima a poi ti hi ahi in hi zong le Kuki Chate gam sunga hi chita banga noisi ta le dei lo ta thal ahung ki kap jing pa hi Kuki Chaten ka dei po win tu ni April ni sim li 2026 ni a zong ji song mun hi chilai mun ho a NSCN Eastern Flank ho le tu a Kuki thing noi Tangkhul thing noi ho ki tho khoma aphat chenga Kuki lo kon ho ahi lovle lowa na tong ho aphat chenga su ling law na ding le chapang ki chat na dinga aphat chenga Kuki gam sung target abol jing pau hi Indian government in agang theilam pe na thu hintan hen ti zong hi Kuki CSO working committee hon thupi na ahin boluvi ti zong chu mo ahikin en hi tu hin Kuki Chief Association chan dila ko na public notice ahin bol now ga veleu hen tu le tu ahi igam sungo ha sa ahi in mihim kiti chu amas sapena connectivity hichi ki connect na ho lamla na ho hichi ho hi a hoi lai se a chu mihim khanto na machal na ahi in ahin la lamla na ho ahung ha sat na khat la khat ki chon to theilawa ting la hin development ima thei bi se lo ahi in hizi chun Kuki Chief Association chan dil lang hon zong
thuso ahin bol na wa chu ahile meeting 15 March 2026 resolution number 1 ki ho hom na dungzuya chu lampi lamhla na ho hichi hangnom hakai kitina hichi lamhla na ahoi ta lo ji chun sim phat na dinga to gon akinein hichi resolution number 1 dungzuya chu Sri Pauthang haukip ama nganse na akipi in hichi dungzuya CSO hon thulu na anei dungzuiwa saktiman alaile ho hi sangni kilading trip khana tizu van apo a hi lechun trip khana hi sangni kilading 407 kiti ho DI ho hi a hi le sang le zanga kilading pickup DI ho a hi ting lechun sang khat hi ding aban le camper hichi camper ho a hi le chun zanga hi ding aban le eco van passenger po ho hi a hi le zani kilading private car ho a hi ting le chun zakhat kilading a hi ti zong hi ama hon thu na dungzuya chu thu phon ahin bolovin hichi hi ikilam zot to naw lamhla na ho hichi phoita sim do ding phatit ke cha a go zu hen dai kai zong le boina a umlo na dinga chu hichi to bang resolution hi kila a hi ti chu in phon do hin tin tu hin manipur gam sunga saikil lawhan meitei gam sunga hi 2027 a hi manipur gam sunga census kila na ding chungchanga hi tu a hi meitei hoi lungkim lo ai ipg nam ti a hi le tu a galboy lai ta a Burma a kona Kuki Chate izat ham khat hong leilut ti ho chong he save e ho keu I povin a thing ta a sei dinga choi he them na diwa ka sei hi hichi Burma a kona hong jam lut hi e ho keu hi po mei te jong jam lut Tangkhul ho jong jam lut nei izi ipiji nam tile Burma gam sunga jong hi mei te a hi in mei te ho cho hi le agam nei a hi povin thing noi a hi je wa cho akisel na anei wa Burma gam sunga kisel wa sepai ho battalion kisiemo wa battalion a family ho to a banga hi meite ho chong hi Burma gam sunga hi family to ahin la Burma gam sung ahung boy pha na hi Burma gam sunga phateta theita lova hi chi ho chong chu hung jam lut no wa Manipur gam sung ahin chot no hin Tangkhul ho chong hitima a chu Burma gam sunga cheng wa hi in hichi achen thailo phat wa chu tu a hi Ukhur district Kamjong district ti ho hi ahin jot no wa ma ho chong jam lu tho wa hi e ho lang ho chong chutima jam lu no hin hi jong le e hon jong tu le tu a hi permanent ta chen le chen lo ding I ma decision nai lo gal aboi ja Burma gam sunga achen na mun ho aboi ta ja thailo phat no wa chu imi isa hi na dola chu kichen sa hi bovin hichi ho hi in zo khat le kukte hin hichi ho zo si Indian citizen hin pe hanlang Manipur population na hung zaw khale in zo khat le e ho hi kilha samin ti hi meite hon na sata kichat na ne yo hi je a chu a hi theya hi le tu a hi normalcy a toka a Manipur gam sunga census ki lading pen hi cancel ki bol hen ti a jong hi ama wain na sata ki phin na newa phat chenga hi lamzon ho jong anewa hi in hi chi chung cho na chu Congress leader tu le tu a CM Lui Meitei Ibobi Singh aman jong center hi nga tep na anei chu a hi le hichi census ke bolding pa hi delay ni bol pi win ipg enam tile Manipur gam sung hi boy na lai hi in tu gal boy lai ta census akila a hi le a hi na ding bang ta ki bol do lo ding hi hizi chun a hi theya hi le gal ahung ki chaya Manipur gam sung normal ahung hi ting la bo hin census nila pi win tu le tu a census ila wa hi le boyding adi lo tampi ding a hi ti a jong hi ma hin thupon ana boli ti jong hi mo ain tu le tu a hi BJP hi hen Congress hi jong le alang khana chu meitei a hi win meitei ho chun
Congress hi hen BJP hi zong le ami pi adin pi dano a leader hoven mi pi adin pi dano chu hi chiwa ko na hi kimu a hi in e ho lang ho hi ivet ting le chun mi pi din pi mala la a ama in sung ding bo ve a ama aki hin so ding po le mi pin I to bang to zong le a ho poi ti da na hi pan la a hi win tu le tu a hi wai khem chan CM tha pa zong hin nasata a hi chichung chang ho boi pi a mun tin a hi hlaya mun tin a hi Manipur ake lo na ding te le Kuki Chate demand a hin lo na ding te a hi to gon amazing a hi ti hi mo a hi in hi chibana chu Congress MP hi bimol a khoijam tu tha a hung kai tha pa chu a hi in inner Manipur gam kai sunga ama hi MP khat a hi in aman zong asaina a chu tu le tu a center in Manipur gam sung hibang aboy lai ta a census la na dinga kisa lel na anei hi phamo kasai hi chi hi Manipur gam sunga normalcy ahung uma stability ahung ting labo kilahen lang hele iza kai hung ki to ding a hi in ahin la tu le tu a Manipur din mon hi event na hi le boil he na lai a hi in ahin la center in tu lai Manipur gam sung boy lai ta census la ding ati to gon anei pa jong hi thildi lo hi ipi tup le doi anei ham ti a jong hi media ho hi nga chu central government oi mona nasata in thu sei na ho jong an nei ki ni ti ho jong chu mu ahin alang khana BJP lam kai mei te hon jong hitima chu pan ala wa Congress leader in jong pan ala a tua jong MP pa na san ge in jong hi chi to bang asei pa hi event na hi le chun Kuki Chate ipi ki sei jong le government in engai hla pi lo ahin la mei te hon thu ahin sei ta ta ding le ipi bola center in jong angai hla thei ham ti ai le chun ama ho government nei a hi vin ki vai hop na government khat nei a hi zi wa chu government in jong angai hla ji a hin ei ho lang hi ivet na hi le tu ni chan ge a hi lam kai ki tu jong ki nei lo koi pen chunga kingap ting ham ti jong thailo organization tampi nei vin ni chi organization la chu koi pen chu ta san theam koi chunga chu kingap ding ham ti jong Kuki Chate kinei nai lo a hi wanga chu separate administration atum ki thum chu administration atum I thum wang wa chu hoi chi administration pe na chu ikingap diu ham tu ni chan ge a hi ki sim do lo chu masanga pana kana sei jingin e ho hin thil I thum ovin I peng jing ovin sa tivin sa I thum pau jong hi ipi ki sei na ham hello hila ithum nga mo hi tam ti ho jong hi kana sei jing a hi in tua jong hi hoi ta velo chun separate administration iti nawa separate jong chu e hon itup idoi wa ei ho tha ha na I bol do jong hi lo pathinin ei lung sit jala Kuki le mei te separate in bol chu in hian dan ta chu in hian dan ta aile administration ki wa chu administration pa chu tunia e hon sim do ding ki golo hichi administration kanei tawin hichi ka leader ro a hi in hichi ne pompi vin ti a sei ta sanga chu amina separate administration I thumova mei te ho administration a ki zau jing chu hoila ya chu atuma administration ki muding ham kanam mi te ho atha bia ilungelo I hial ki no ngai ti jong hi ka sei do no min hi chule Burma le boulder lang ga vekit lo han in jowa jong chu ka ga sei zamin mei te ho e ho keu a hi po in mei te ho jong hi Burma gam sunga kona Manipur hin zon tampi hi ti ai sei ta win hi chiwa I sei to bang wa chu tu ni a jong chu thing noi mili anaman do kin vi ti chu chi anamat do na jong hi Burma to boulder hi chu Myanmar to boulder hi chu Kolgam to boulder dunga anamat do kin no chi mili ho jong hi khat hi kum som ni lenga khat hi kum som ni le gup khat hi kum som thum le ni khat hi kum som ni lenga
hi chi ho li hi na mat do a hi la ama ho jong hi ga velo chun tu ni a hi mei te thing noi ho hin atup mole adoi chu a hi le India a kona atuma ki vai po ding India gama kona pot do ding ti hi to go nei wa PLA a form of PLA hi China a kona influence yu cha ma hoi China support jala chu PLA na form of Indian government ana do hi in hi ta chu India a pot na pot do na ding to go nei ya belly vest thing noi belly base a thing noi alhang pi a tam zo pi hi to a UNLF for SO sign a bol thu a hin adang si ama ho zong zau tho na lai a hi zong le adang ho si hin phateta Indian government hi daudala pan la jing wa hi in hi chi ho la a zong hi velo chen PLA a hi in KCP a hi in hi chi ho hi thakha na omoi ta cho thakha na pang khom e ho hi tu ni chan ge ka pang khom tawi ke ho mun khana ding khom ka hi tawi ti wang wa gal a sung bo wa cho ipan khom thu a hin tu a jong hi keima operation area keima area nang ma area ti a ki hom na lai cho mei te ho tu ni a hi veleu chun koima hi ta cho a area ki hom ta lo wai ama oi khat na pang wai ta a hin la ni chenga hi sepai hon ama do jing wang wa hi tu ni chan ge ya ama ho hin apan mon alha nai po vi Kuki Chate chunga eng si na Kuki Chate tha chimit na dinga to gon anei pa hi alha su nai po vi ti hi kanami te hon isu min lo de wa hi tua jong hi hoi lai mun hama hi panala wa rambai tengol ho jong hin thing sat na ki lep ma Kuki Chate gam sung hoi laya patna lut theyam hoi laya patna hi pan sat theyam ti hi to gon anei jingwa alang khana ama ho to I ho ki boina pau divert a bol wa tangkhulo a lep la wa hi chi chance la a chu a phat chenga hi Kuki gam sung hi avet li jingwa hi ti jong hi isu mil lo de hi kanami te ho ji chun pathin to ki thu a igam tup igam del pau hi halo hi la pan ila wa kagam kana ma dinga athisan pe ho hi mo se along lo ding hi chi thisan lon na ho hi kei ho gam tu mu na dinga alon do theite na ding pan ila de wa hi ti a hi lungel ineyo angai ti jong chu a chaina ka ga sai the in tin hi chi chan chu tu ni Kuki news mang cha a Tangkhul hon Kuki civil ho I chan ge ya Ahin su boy jing ham a hi lo le tu ni a Kuki Chaten I to bang pan ila wa I ho hin gal ki de hi jong le I chung wa gal hung te ding hi ti hi het thim na khat ine wa I ti ki ging sadima pan ila thei diu ham ti deisa na zala Kuki news mang cha kanami te ho I het theine de wa hin phon do ho hi chan chu hin tin tu ni Kuki news sin pe a hin ngai ho zo si na chung che win ka ki pa in na bon cha win pathin in phat thei na bo jing taw hen